ya ele taulanga ele taulanga ele na olepo ele otetele ame awafai ale usita ale falomo etefia fia ia. Sing it again, ele taulanga. Mita oh mita le porto le mano iana oh fa le mano ilona manos ya oh te fa oh te fa Sing it again.
Hallelujah, 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 hallelujah. We've come to worship you, Lord, this morning. Praise your name, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Tatu sauni ya watu tatu viinga ile atua neta yao. Amen. Hallelujah. Le atua, o atua, le ali, o ali, ifo me auma ia te loanganga paia taitaina mato ilongofo ali silisi ili wautalitonu
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Jesus. There is no God like you, there is no God like you. The lily of the valley and the bright and morning star. You are high and lifted up and you reign forevermore, Lord Jesus. You sit on the throne and you reign forever, O God. The Alpha and the Omega you are. The King of Kings you are, Lord. Hallelujah, hallelujah to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is he who sits on the throne forevermore. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. 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 Praise your name, Jesus. 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 Hallelujah. Hallelujah. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You're worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sing one more time. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Worthy, 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 worthy. You are worthy of it all. For from you, my Lord, for from you
e te tau ia te oe. E afua mai. Yes. Yes. Tu mai ai e te tau ia te oe. E te tau. Sing it again, and we're going to lift the key. Oh, it's a time of yes. Tau ia tu oe. E ono mea ia tu oe. Wa oe o le tua fofoa. O le pute whanua, o le toa la whanau o me uma. Mai awa i le tangata o na whafo ia tu le viinga ma le whafutai. Awa e tatau ia te oe. Pasi follow no il nei tai au. Ma to vava ia tu fale nganga ia te oe. Ia ese ai le falongo o le tino. La ngona o le tino. Le vai o le tino. Ma le tangata i fafo.
ngai lo le musumu lilo lo nganga tala noa mai ai lo nganga yo matou nganga e tatau ia te oe. Father, you are worthy, you are worthy, you are worthy to be praised. We want to thank you this morning for allowing us to live one more day. We don't know about tomorrow, but we thank you for today. Whaftai no le aso, whaftai le ola, whaftai le malosi, matou whaftai tfoi e le iaulia tai au, whaungaino le whatotua matou te mauti no ai. We have to thank you in advance for another day tomorrow. Bless this meeting. Bless our fellowship. Ia manuia nei maftanga. Ia manuia au auna. Ia manuia faltua. Ia manuia el fivefold ministry. Manuia tamali mawhailaunga. Manuia e o asia simai. Manuia nisi o il maota ngase ngase. Maise nisi si matou ngā luenga. Matou te leo mafuta. Matou talo ina yo yaile ngang pa iyo lau fio. Matou mantua si matou wauna foi fiau. Malanga atu o ia Israelu. Anga lei o ele li ele ngata ya te ia o le au malanga. Wala watu ya joy e whamanuia iai. CJ le tua. Mai se so stasi le o lava mai si matou tamai a timul tinai alitia. Matou te mana tua pēr I latou I teimi uma. Whaamnuia mai oe lei tai au. Ona o lou swafa Yesu. Amene. Tatou. Aftai tatou lala mai lalo. Mala watu male whalalo I whanau o sia tatou kale sia mol tatou talo masani. All our kids come forward. If you know you are a kid, even if you are a visitor, you know you're a kid visiting this morning, I challenge you to come forward. This prayer is offered especially for you. Hallelujah. Hallelujah. We are living in a generation of prophecy. Leo ngā tūpulanga nei o leo ngā tūpulanga lo iai I waloanga wha perfecta o le tuspaia. Mai Yesu e tu maita maiti a te au aua nei vavao iai lato. Sili ai sea there is a purpose. Iai mafuanga. Ngo te maiti ngei lato te whaaua wina le tala le lei whai pēr. Olo iai nei nisi o whai whiau. Olo nā tia I tonu o I latou nisi o whai evangelia, profeta, missionary. Hidden within these kids are leadership of the future. Hidden in these kids are the gift that help us to portray Jesus to the world. But we have to pray for them every day. Hallelujah. Hallelujah. Au e whiawhio I ailu langi. Au vea o le langi maun whoa whatavalevale. Te whiawhio ai mai le tapa I le tapa. Mātou whaitau
Olo ia le maa e fitu o na mata. Ma o ia mata o nganga ia e fitu o oe Iova. O mai moa a o e whiawhia ai. Le ai se me lilo e te le silfia. O e silfia ia mātou whanau. Ua oe na e whai. Whaloalo e leo sa mātou tū. Whaloalo e leo ngia mātou anga. Whaloalo o lau mea lofa tupito. Na e au mai e soifu ai Samoa. Ma lau whaloalo leo i ainga. O e whai mai ai pepe mea mea. O mātou o mai a oil nei talo. E toi whafo yatu i atu oe lau whaloalo. No e whaloalo mai ai. A manuia le tupu ai. Ia whaonga ina. E toi au au na atu ai i atu oe. O le whaloalo lea le tua e pe on whawhenga i ai alo. O e whaloalo mai. Ma to whaloalo atu. I le ofo i na atu i la tau na e au mai. Bless them continually. Father, again I ask you for the special touch of that anointing. May your Holy Spirit hover upon our gates, that they may shine, hallelujah, rise in advance. Touch them with your anointing. Thank you, Holy Spirit. Imanuia whanau ala wikalesia. Imanuia whanau e gracias mai. Ia manuia nei e kalesia ona o whanau. E ala i lo swafa Yesu. Amene. Amene. Ia. Pati e vi ai le tua mwhaftai ai e tātou whanau. Hallelujah. Hallelujah. Ia. Motukai. Mei pou. Hallelujah, hallelujah. Tau mwhaiatu whanau i le lato Christian education. Wai lau whaiaonga ma wai lau poto aonga. Hallelujah. Tuna ma whaiaonga mai lato vai tato whanau. So soniane whamal tato no whanga lo whaia tato aonga. Toa mai pēa se mou atu le whanganungalu leo tamaiti. Hallelujah. Hallelujah. Tulai male whaloalo il nei tai au. Le nganga mawalalo i luma o le tua. Whawhelo i alo i atuailo tautala au mai. Malor soifua malo folau. Sau nia le tua nei tai au fou. Tātou te whelo iai e whasoa, whetu whai, ma whalongolongo. Nā se whiaua le tua mo tātou ni tai au. Amen. Nā mole wili tapungi lau whaitoa o senga mata. Nā lo whātu i te wasias mai. Wela wasiasinga ma whamanuianga il maftanga. Ia we foi se vaenga il maftanga e whamanuia i atu oe e te lei tala au i lo wainga. I want to greet you in the name of Jesus.
especially our visitors this morning. We greet you in that lovely name. I hope he is your friend, for he is my friend. He is our Savior, King, and Lord, most of all, our friend. Patalo fatu sofa le wolea. Hallelujah. Amen. Tato le mafuta male te malfali. Ai mantua ifol sunga ile tato fiau. O malanga tu ia Israelu. Mas foi lato o malanga. Ya nana fa fonga mal talo. Na inisi na matua tau te leo mafuta. Mas foi na yuso. Ya talo ina ia sosani le tuo felava lo iai. Malol soifu tu loma. Malol soifu maua. Hallelujah. Atasi ma fui samlanga ma Samoa. Ya. Tu ate mai filmai fa ftailo talo. Hallelujah. There is always power beyond what we see. Yei me o yei le vai el fato tua ele mfaingo yei le vai o mata. There are things that faith can see, our eyes cannot see. And there are also things that faith can do that we cannot do. So let go and let God. Yei se mea tau te mwhaia pe au noa mea. Just let go. Let him in. Let him do it for you. It will be much easier if you allow him to do it for you. Amen. Yeah, Ningalos Fatalofa. Lillian, we want to welcome you. Lillian is our lady from Brazil. Hallelujah. Your sister Mona is not here. Matalofa toi lunga lo pengat fai langi. Hoi lava seisi o fa fonga fonga mai. Matou te fa feilo yatu I lau mai moanga. Ia mei se o lau tapo inga. Mai na foi tafor kelopelo e iai. Ia fa aftai no lo mafuta mai. Hallelujah. Te iai seisi ngalo il fatalofa e le ngalo o I le tua. Amen. Tau fia mai foi lu so ya tai. Pe chasu fia ngai ya tai. Amen. Hallelujah. Yeah, natura. Praise the Lord. Father, I pray that you will touch us as we expound your word this morning. Pray for the continuation of your series. Lord, hallelujah. You work in a miraculous way that only you can do it. Ngalue mai se ngau yoinga na o em whaia nei whaia. Matou ia ngā whātau nuina o mea na e whoa I mai ai matou lalangi whai. You sent us here to do something. Now help us to accomplish that purpose. Lord, we pray that your Holy Spirit will move. Bless our people and heal our people. Thank you, Father. Hallelujah. In your name. Amen. Ia viele tua. Hallelujah. Aise se on mentua le tusi le lango le vase le ngate sa il tatu tofi. Sungai le tai me Australia o nasa. A le vayasa tion tua. Aise se on mentua inga le alme le nga ngatai tatu. Nya Luka sultasi ol tusi alal mengatai. Ya, luka sultasi malngalo. Amen. Hallelujah. Ewa ngalo de fatalo fatu stato afine malanga mai Samoa. Tatu fatas malalo sawa. Praise the Lord. Hallelujah. Mamawa mtatufu yang fama lo tual mai taile malanga all size 2. Or suamai, yes, it will matum langa. Amen. Hallelujah. Aleudato mafuta. Hallelujah. Ya, ngangata il tatalo leli. Ai le Lucas sultas fe momo el fa. Ai ngata il fe fiau. Mai lal fe fiau ia tau.
Ia e whaua tuol tato serious. Ngon whai pelima o walu. Amen. Ia te leo mga o e ngofa umia i ngā. Ngā watu o le au o le whaitau le. Ngai palakalafa ngā. Ngai whaiupu ngā. Le ngai whatau al talo. Ngai ese le level ngai au mai elfa upelima o le walu. Au maulau tusi. Ia, se i whanganga mai lunga e, se i whaiaisinga whaitau. O lea mai a whuli tusi pa ia, ia, o lea e, maua me whaitau wai, ia. And he said unto them, o yesis whasa mope alui. Ia, kako woso i, amen, hallelujah. Alelei simili, whakawale, whakawako pai vela, ia ngā whawea ia lea, amen, kako wo. And he said unto them, which of you shall have a friend, and shall go unto him at midnight, and say unto him, friend, let me have 3 loaves. A friend of mine in his journey is come to me, and I have nothing to set before him. And he from within shall answer and say, trouble me not, door is not shut. My children are with me in bed. I cannot rise and give thee. 8. I say unto you, that we will not rise and give him because he is his friend. Yet because of his importunity, he will rise and give him as many as he needed. E punga valu. E poiva ese foi langa ia la sanga skepu. Se kuanga foi poiva ri kenge. Hallelujah. And when he had spoken these things while they beheld, he was taken up, and the cloud received him out of their sight. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Lalva basfuru. Yeah. For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be open. Wide open, ask. A-S-K. A for ask, S for seek, K for knock. Amen. Pero tamal fe resultas. Sao? Yeah. Wow, felolola. Amen. Ai fai tau langa fai tau mulmulinga tango le fa fenga ia mea. E tolu me maanga o mai ai me tu a. Olea. Maa. A ole atu seisi ole falawa. There's bread, there's fish, and there's an egg. Me fa ngai la o me ngai. Aole mai se avatu isa. Ai aole mai lesi me avatu isa. Ngata mala. Mai me ngai lua. Amen. Ai fa mun muri le nganga pa. Pa ia. O mea ngā lua, o mea ngā lenga whai mai ei Yesu, au te tui nātu le pule malimana. Tau te soli ei ngata maakarawa malimalosi ulfili.
mai ai se ole atu i se areto ai mai se ma ai se ole atu i se ia fua moa ai mai se akalava ia po se ngata ai te lo leia serpent and scorpion o vaenga ia lua e fatusa ia i Yesu ia le fili le vaia le tau ai lentino au te leo tau mtangata lo tatou tau mali silim fai pule o vanimo animo e fala malo sianga ngai fai upurunga. There are 4 great powers. But we do not understand because they are invisible. We cannot see them. But they see you. Ele lo atu tatou ke mongi. Elau ke lo mai kako. Kau ke le lo akua kako makua o levang feoki elau ke lo mai kako. Kau ke le lo akua foi angelu elau ke lo mai kako. Kamala ia le fa poko fakas ngai le feso yongo fa pesul sukasul lua. You will see those 4 great powers. Onga le tau te ola tino. Walevang kako uese mai langi. Ne ale winga lo tala. Walevang tato uese mai paia. Walevang tato uese mai le ola mama. O levanga tatou o ese mai a mio leanga. Mai le a mio atua. Ne la ongo afe tausanga talua ngā luese a tamu mai le paia lea. Ne la ongo afe tausanga talunga tuua el tangata le paia lea. Maftanga paia. Mama. Where righteousness is, holiness, purity. We've been away for so long. Amen. Wa tatou leilo aile menga tatou o mai ai pa wa mangifi fo ila aile menga sa wai. Fa peale o ia ainga sa ulelele. Because you've been away for so long, you think you are from earth. But you are not from earth. You were sent from heaven. Tato mafau le lalolangi nei. Le ai. O e so mai. A uminga e luese mai Samoa. Sau e ola i tunu mao. O le umio nga e ngofo i tunu mao te whaalonga tua i lau ngangana Samoa ua mata mou. Matanga mou mali atu mangi fingifi lau ngangana Samoa. Liva aso li koe ai se kamiu. Wa makang mangi fingifi. Why? Because you have been away from your homeland for so long. Kei wae vai kuia ka koi ongari hi a sol mamanga. Sa wa fa su ka kau. Ye fo nga koi koi lava foi fiafi. Wae sa ngai ke wae feiro e kunga free peace me. See, the clothing is changed. Even the lifestyle is changed. The culture is changed. The language is changed. Why? We have been away for so long. Ole umilang kako ese mai la mi tonu le tu. Mai winga pa ia fa yai tau. Mai winga mama fa le tu. Ole mangi fingifi fo nga le ami o tua.
Pesa nga whaalelangi e te ala mai e masangi ai. Wele koe whalongo iai. Whio iai. E kai lea ki rungan mōli mkangi al ko inga ki whalongo ku. Wa usu mai au mea lelei. Wa e au mai mo i tanei. Whio iai. Whio iai tauranga whiawhi. Whio iai. Whio iai winga paia sa iai tatou. Wa makang mangi whiwhi. Na ulewa ngai aruese mai ai. So le umira ngai aruese mai. Kalunga whakau ka kou e sa kangi. Ile lalang. We are used to be on earth and we think we are from earth. We think earthly. We don't know that there is another dimension. Mea ngā reinga lua au mainga mau li whangau Yesu. Isaiah am ka waiwa whau peongo. Wa ua whangau mo ka kod kama. E le umai ngar whaiupu. Ua whoa inga mo ka kou la kari. E lua la kama ngai ngā, o kama whangau ma kama whai. Wai le kama ngā whangau, le kingo. Na wai le kama ngā whai. Nā kalea ngā whauru ngā, o mai kū kongo le kingo. Oi ola. Are you alive? Hallelujah. Mea ngā kumwai kukusai ka kou ma le whawhanga, o le kingo. Whaloa loi lau, whaloa loi mangu, whaloa loi leia, langa ka kumwai kusa le kingo. A oki laro kingo ngā whoi le mea ngā oma iei la au, ngā oma iei mangu, ngā oma iei ia. E whoi le mea lea ngā uiga mai. Le ngā ia whaia, le ngā ia uiga mai. Mea ngā lea kau mwhaia sua kau mai. Ai ole akur ka mai lea mai sa kalava. Ai ole akur ka mai lea mai sa ngaka. Nanga mea ngā whai mai ka ki o soli. Ka ki o fasi. Because they are principalities and they are powers. They are evil spirit of darkness. Ai era nga mea ngai whai mai. Amen. Whai mai le nganga pa. Paia. Nā mea mai whore ngang paia. Nanga kako fili o fili whare nganga. O mua nganga mea. Ke la laku kuingi au me whai pele kai sulongo ingisi ngā le ka so aingi nganga. E le so a kuia o sa nganga. Kere ma whaia. Mea ngā le mga oile kua ia e kalia le ngang paia. Le winga ngā ka kalo purunga ngau. Upunga wha ngā mai el mau o le opportunity. Opportunity o ka ngaka foi le makwai. Le ai se kia solo muri e koe foi ai. Kui a se ilonga ka kala mai. Kui a se ilonga ka kala mai. Amen. Kui ngaka foi le a popa ua koe mawhiki runga. De kai foi se ilonga fai me ngale mai le kua. Ngai mai le wo, ngai mai le ainga. In Mafkanga Valley War, I have 3 friends coming in. And they're asking for bread. E mga mia, e kako wole ngang paya. E mga mia, e kako ainga le ngang paya. E ke mga mia le ngang paya, o ke mga mia le ngang paya. Hallelujah. Amen.
Pea kos ka mai kara pupu ne. Afa wili. Ere se wili akoa. Afa wili. Paua le mea ngā mukua i le fia i loku ngei whape ngei. Nā ngā wau la mosa. Nā mosa ku mua i kau le lofi vai. Au sa wau loko au vai aku. Si se ia kua i ngā loko. Whai o le whio soi, pisa, kawhi whini le mawhau. E mangua vai o la mosa e ke whaloalo ke le mea. Ngang pa ia e makwai, au nge se o ngai. O le lau kisau man mawhau nga. Au sa wau kirkiro kul whainga koi ngā loku ia. E po ar kia sol muri o whape ai. Koi fo ia. No lo ngā mawhau. Amen. Hallelujah. Wale le angus pa ia. Iu ma le angus pa ia ua fiu misio ngale kau kurei fo ia kurei. Fiu isio ma le isi misio ngale waku ku feula le mea. Mako kua. Ke iu ai la feu se la war sfuru. Ele i pap ke so au le mea le pisa me i palangi mfa ia ngongi. E va pea kai ai sao lea. Walu nga lue var suru var kasi var lue var kolu ala fe sala var suru kolu mako wolo man mako ainga i Hawaii mako kunga langa fa ir sa nginga ka malonga Gary Greenwald o ka maloe au ngai lalo le eagle's nest malola sai ko kongo mo heavy metals pes pesenga foi ke fa ke mongi ACDC ke ISS Kiss Judah Priest Venom. You name it. Hallelujah. ACDC is after Christ devil comes. Foi pese foi pe folinga i pusi malaulo foi umi ka kis KISS Kings in Satan's Service. Yeah. Judah Priest. Ke kilo ye kam le ke mongi umi nga ku mai lunga ma me pengi filo nga control le ka nga langi. We are just puppets. Well, Iron Maiden. Whakangaka ngā Iron Maiden lesa whai whasiukia Israel ud kaimi o hiki la. Venom. Well, Venom or sua leo ngaka onga le ke o kiai. Are whai ngoia whai pese. Sa iei lak malole Gary Greenwald o io se si o member leo heavy metal. Oi ngā me kau kat kongoi. Vai lai le leva ngau iai. Kengau saua mar spiri whala mosa. O ke wha lalo lau ngang paia. Ke musa song whai se mea lau ngang paia. Hallelujah. Ale wa leva nga mangau le kua iai. Wala wakwe wakma on mea. Amen. Ale ke kau mwhai a wange songa lo kea mea. Ale o mangau le kua li release akul mea. Hallelujah. Nia whapupur kala. Kala e marie. E ke akai. E ke akai kala nanga. Sau lor kamalo. Alu lor sau nginga me lor kamalo. He's here. He's here. Falo alo. Lewo ingeyo ya. Ya kamalo e maulunga. Ko kiki pe fa malama le state se ku me malo. Ma ko ye la lo nge. Ale va mai fa foi leo. Ye kanga ka heavy metal gangs leo mai manga e fasi de malo. Ma ko la lema se ko lua ma nga kasengi mo uso. Le kuku au ka langi au meuli. Het meuli la ku yo kaf. Fale lave la ka meuli. Yo ke malo fa mai hisia. Nga fa pe limo ke malo ko ulu maka kai. Fa pe limo ke malo ko ulu maka kai. So malo ke malo ko mai ngari man mele ma ke ai. Wa fiu re kai au fa longo ko ko pu o ko ku.
Ma kula malu lu he voi le ma kwa ko fa ai spai ka ku Marian. Amen. Leva mal ngang pa ye man me. Ole musu. Ai san Marian me. Kulo se po ko ya ka wa fa fong me peng fa lang kulo. Me ule le ku yo ka fa le ke ka ye so e. Ma le ka fiel el me ule glory. Oh, Papa, easy, man, easy. Slow down, man. Wow, get it, halu la kol malo. Halu la kol malo, halu lungo states, halu malo, Gary Greenwald. Kol malo, fe family mole, mel mic. I want the mic. Nera lengo fa kai. Ola le wo ku ke ko ko kilo o lo kilo enga lai la lo men ku el meu dio ko sum me vai dar me lo ma fa lu la ulo fa pe nanga le meu ri fa se va ha ko meu li karsanga ya Gary Greenwald que me fai lang kala. Normal on Mike fai me lom lang kala. Mai nga sau male fulla ilong mga ba. Aya walu vingam fai mai fa kanga lengang pai. Kingalong ke nga sau amlong maukingo. Me fai ngai re ko se meya. Mai la alul ving. Leo mai le lima malo el kaiminengo. Le wo ila malo le lo vea. Le malo lo. A wale. Ol fula la le pa se kulo. Le yer vai le. O ese lo ma fo me se vai. Ai le ol fula malo le malo lo. Nga mal kalak malo nga malo lo fa malo lo ngale. O fa longo kulo kongo. Ayon medical conviction. O fa longo kulo ai. Le ai la. O ko o mai ngal lima malo ya. Na mo mua ka kangi la lo simo ko mo uso mer la kwai. O leva nga ke. Awa ngai. Arco yo minga la lima malo. No le lo el hombre se me. Ese me sabía. Ese me enfade le coe. O fai cool kala le. E moli ko ile kala le. El pap ki songa le ngang pai. Ele suia long mongi. It is real. Amen. Hallelujah. Ole me mongir baptisonga. Ayala ngale mongir baptisonga. Ia oi. Onga ele kupu mua ia oi. Truth that is divorced from experience always remains in the realm of doubt. On me nga sa uyay. Truth was still there. My problem is kaya kadkongo lang ay kubuya ka. Ang experiencing alone me. Pakwa uyoy if I'm maungit me. Kako karesi. Lo pulunga ngau mai le tua ile ngang pa. Dese mangang sa mai Yesu. Aku ual mamalo Yesu. Mai Yesu ngau sa ile se me. Langang fayo ye pe yo. Au langa promise ai le yeruasi.
a o wal ngo wa winga mai le so song nga kala ngala sawel manga haleluya haleluya se kui fola ia fa mal molelan ka ko pa ia ka ko wolo ke mga sifiro ma va fa nga. Try to train your mind to think eternal, to think eternity. Okay, mafau nga mea ngai nanga markus pa ya fa nga ka ngila langi me ko ke manga o ya Isu silo malaya. So ke mafau nga mea ngai mafau lo fale lo ka vale o kupe ma nga luenga okay mafau fa penga. One day when you die, you'll go home with nothing. Yo mai la le o ki ai uma me nga ya. A ko lengi lo mafau le me le ya nu ye. Le ai. Le just hallelujah. Oi, il kuspaie ke kakala kulala kuspaie kirkilo mengai eli miki mai ko ro me ke ngofai. O mo as full kuspaie ka mai ke limitation. This is how you are limited. In the beginning, God created the heaven and the earth. Those are the first 10 words of the Bible. In the beginning, time. Say mai ele kuas ka mai fas fa vau. Kangololo le kua fa el mengor kaimi he create time. Ngau malong fa ele kua kaimi ko kongol fas fa vau. He create you, he create me and put it into time. Mengarenga yolangar fikus fulu var sulka sanga. That's your time limit. In the beginning there is time. Time lai ai folonga ye korkasi. Past, present, future. Umalo in the beginning, God created the heavens. Heavens is a space. Space is limited to breadth, to length, to height. And the earth is matter, solid, liquid, gas. That is where you are limited, 3 dimension. Menga leke ko ngofai. Ayai le si dimension le no fa kula maka mai angelum ka ka fa ki fa benga fa kemong. Le nga komo mai ai ke nga kangelo lima kirkira nga komo mai lima Ne va ko oso fa fo sei mai lima kusil mene te kere presa. Fesa wen lima dia. Lima wai. Ngale mal 4th dimension. Na be ka kre mama na mai ka or kala ya sai va ve. Oso mai le ka mai ki ka nga sai o kia siro ngoa. Na kuku a kia si kirkira ku Allah le ka o suria la o mai suar marole. Oso mai lo fa ko inga. Mai ya sorry. Wa umma ka wa. Haleluya, fa sa kalo saungi pusa luri male hir kapiri malo makamadingi wa umma. Mer ko inga la kala mai wa vai ku dunga mau ngala o ka sa ka suria. Mer ko inga so mai. La vai ai ri ko inga mai lio vai ye fa pula makar ngai vale. Pula maka mai ya kirkiro ku maro. Ola ngia ngelu karioka ma o e ki e dunga e sili ako e mango ngai lo la ka su suria vai yo em fainga ave le ko dimension. He can take you there. How? Kalia le ngang paia. Ele ave Yesu yo. Ne ai a promise ma Yesu. Kalia o mesme. Yesu yang al fai koa. Kala ngal fai koa fa lainga ya.
Ai ke maulu le kongo e mga mia lo se malo si angai fa awa winga le malo si Yesu le ngai kria. A me ngai ke mga mia le ngang pai. Ya langa le manga ka ko le ngang pai la ngai musu ka ka le ngai se. Me ngai halu wa fa mai o le ngang pai o le kangi nga so nga kangi vale ya le. Kangi masu kang ale lopo fa ari ida pa. E ropo ika whangau. Ni rope kangi o ngau mamamu ngo loko ai woki lo makua. Ari ngai ala lo ko kai ka ngau mau o le ngang pai. Ngau mau o le ngang pai. Ni ai e reo fai mai le ngang pai. Hallelujah. Hallelujah. Ya, oh kau so mai. Kalia le ngang pai. Hallelujah. Yang lengang pai e fa mau fai longa inga lo fa kanga. Mau so kai mina ngokele mga umi. Ka kope ngai foi mas palangi o sem sinkia le o sem ho mai teu umi. Hallelujah. Mau so kai mina fa kau le feso mo mua. Fa kau fa solo i volalo. E ke mga mia lengang pai e fa mau fai longa i lo fa kanga. Seal, oleh upunga ia seal. Onga lewa internet me mau lungo technology. So yang ngake ma la fola kusi kawang seal family la kusi. Kau ngau lalo past tense. So ko la kusi o lo wainga. Lewa ba ko dia kiriva, ai system e ko fo i mai la kusi ka ya oi ai usu mal pesa elvisi. Return to sender. Address unknown. There is no such number and no such song. Nangalay silinga. Silo lang payam faya me fay may sum faya. Faya kape la kalaba faya kape ngaka fay. Hallelujah. Sa kaulungan me le. De angangal pulungau. Nga kapulong ngau. Malole nge kongol fam singo le ami kongol le ngau fa ire cases. E ngor kuy. Ma fa lo kamale kong aure kulung kala lo ngoinga ya al meu kele moy. Ol pawo ale la pawo. Pulung ngau su le ngang paia. Kalia le ngang paia. Ngai le ole aku ya mai sau flower, mai sau wia, mai sau aleko, mai sau moa. Mai sau fa moa. Odan menga mua mai, on moa por fa moa. Ha? On moa, o fe sau le moa. Fe sau le fa moa. O yang mua mai, on moa por fa moa. Fama mua le kua lang le kua fai el moa fai fa moa. Hallelujah. Ai mau ala le ngang paia. Ole ala me ngang le kua me ngang paia. Hallelujah. Le bango fa kalia kul mau. Amen. Hallelujah. Ngaluenga. Umala fa kau ka ko mau le fa mam lama ka ko kua. Le sapa. But he shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, and he shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, in Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Amen. Kilo le pula menga umay mea. Ere umay kabal balay. Why did God give you this power? Why did he give you this Holy Spirit? O isi ele leva ke le aku nga mai fa me le akal pap kisonga ngang paia. Nga mai ale fai loku nga le aka. Aka wa uma pusa aka ku. Ai le se upu. Vai. Ai ko nga aka, vole aka fa ma o pe o luko. Wa yelan ke mongi loku le e fa.
Yeah. Demons there. Mga lengai falang ko. Huh? There. Why? Go to the Animal Channel. Go to the Discovery and listen to the wolves. Amen. Hallelujah. Al fai ngofia ia, mai le ngalua fai upe fa, ua fa kukumuinga ila kou ele ngang pia umafu, ai ngau kala ngang ese. Pe yung foi nga mai ele nganga ia la kou, nganga ese. That is the initial evidence. E ara ngai musu, e kalia le ngang pia, la ngai ke musu e kau kala ngang ese. Ha? Nga lole whangale aka, whangar kangi, whangar ka vale, whangar ka whiri, menga wala inga ngao ka ko loku ka whiri. Ora loku la loka whiri, ala me ka whiri e fua. Oh ya. Ine va pe asable nganga nga fa ka whiri do ele nganga. Nei, wa ka whiri awa nga we fi ka whiri. Men. Masalo nga lo ko ruanga ye mele la ko ko. Ole ola lo makua wakirong ko inga lunali palangi na makwa makala nga. Malonga ya Michael malong ko nga Elaine. Ma ko si motu lesson nga. Lem fain ka fiofi loko pa. Ile ka malole ma yai ku ka firi. Ngai fai au ngai yo ku ya nga fiki al ka malo. Ya ka firi. He. Ma ke mau lu ko mo ko lu ya so met palangi fa mai. Come, you go chase the demons. Am I God? Go chase your own demons. I'm not God. Something in you can chase that demon. I'm sorry. Ya ngofa. Pe se me ulongo ngai ngola lo luma. Kela kwa kafit mo kwa ai. Nga pe fio lo vale. Ola kulo fa ku nunga malo. O kanga kulo opo. O musu lo ngkaringa. Fa ku uso. Kele lo fa ngai fai au le walu la so. Ha? Ke offo ia uso le lo fa kele lo fai au. Fai kwara u karongo fa karongo. Ke ia pa u la ko malo moi. O saudo. Na mo so ko malo mai ko re ka. Pa ka lo fa fa. How did you do it? Amen. Hallelujah. My pen, I told you, how did you do it? Oh, Michael, do you know these demons? They are Samoan demons. In Jesus' name, you go to hell. Go to your destiny. In Jesus' name. Samoan demons don't understand English. Ke kalia lo le ngang pa ia o ko meki nga download le ngang ya o me fai fa la vila ngai me nga o le ngai kalo i wau kausanga kalo you take God seconds to do it kol sul wau kausanga mai le pipidi le fa ko ka vale ai le ka vale pa ye amen 38 years pipidi ala ko su ma sale ran me ke fa pe ai ko fia sa bari maya kolonga. Amen. Fíjese con el kulunga. Ya habla ya mo mo ngal ko alu. Within seconds. Nan me nga uminga kaloy. O se mga onga le nga falo. How many years have you stayed in that need? He will take the Holy Spirit. Amen. Sulo ka sangal silom ko le ukut bungkoko. Ang hui ma su me imay.
kangori kupale o fuma what ka fe o ai le o pai mai ke o ku me see your touch of faith. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kere ka ko ngai mafofa kirisiango mafofa kirisiango. Let me encourage you. There is no power in Christianity. Christianity is a religion. There's no power in Christianity. Power of Christianity, it's the faith of Christianity. Not Christianity, it's the faith. Mere wo mai ngai ka ko mai we following. Là sau đó phải mày pháp ma ko ma. Nang are fa ko. Ai le following ng fio kia di following. Oi man mal following ng upong po. Ng fa fa ngai following. Ng following ngai la fa ko. O la me sa fa ngai ko ingai. O following por fa ko. Hala la sa ngai fa mai di following ko. The power is in the faith. You have that little word faith, you can tickle God. You can move God. Huh? You love Alan. Okay, you. Hallelujah. Bye. I maua o tole bea kikirolo kiuke. Kikirolo le kiuke. Ko kelele lenga misin me. Ngai mangau isi le nganga pa ia ngalo le fa pe mau au le nganga. E mangau mau ai me alo fa le nganga. E mau enjoy le ngonga le nganga. E mangau mau le nganga pe mau lunga fa le nganga e mau lalo e mau. Wow. Kirkiro kiuke. Mau le nganga pa ia ngale. Fai ai le oema moli mau. Those are your duty. Behind every office is duty and responsibilities. So the office is the Holy Spirit. Your duty is witness. Mun mau. Pasal mun mau. Ya no mun mau sa word fa nga renga po kong ko mi kiao nga. Ang ke ma kau kala. Menga lenga ma kau kala ngang pa ia. Ma kau kala. E fa kau kala ngang ese ma. E fie aka wa le fa ngas fa ko ko akai. E fie ma fa ko wa le fa ngas me ma fa. E fie kang ye wa e kere kau fa ko ngai kang ida. Ni ai. Ai manga kang. Fuki fulo pus fa kang. Ai mga kavalvale. Ai mga aka ngenge. Ere mga mi alfa ko ko fe me. Ake mga mi alfa ko ko kala ngese. Vai ore ko esang me. Use your faith. Mi ore mga. Failo moli mau. Fe amakai. E serema uma serema. Yukai uma yukai. Amaria. Hallelujah. O yu kaya o Yerusalem maula. O leuru mukua. Fa mai ko spaia. O Yerusalem o leuru mukua. Ka ulala upula mukua ngo inga ye iska maiki. Ya nanga mai leuru mukua le o ngira fanga leuru mukua le fanga ngo inga na kamale mukua ai ko kere yo le fanga. Menga ere ngol mukua Yerusalem nanga ye isfanga yu kaya Samaria mkulu inga lo langi de kengo foi. Emo so kai minga su ele yai. Ha? Na yo sa sala mo ngo su lima fe ka wai ka fu pe varu ka mo sa mo menga yai. Oi nga me ka kulu inga lo langi that is where Samoan lies. Ha? Fai kaun me le from the morning Yo sole la il kai au Samoa ko ngoko le la i Samoa i le aso kas. Vai fa per kangion mau ngai ai where morning dawns and evening fades. It's about your island. How do we fight? Hallelujah. Hallelujah. La me nga mai le ngang pa ia. Nga mai ka mer fa moi moi. Olar fa moi moi.
Vai puso kasi. Vai puso kasi ya. You men of Galilee, why stand gazing up into heaven? This same Jesus which is taken up from you into heaven shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. Wai fa moi moi, ngara nga mai ngang pai e fa pupulai oi fa moi moi. Na fa moi moi, e ko fio mai. Ko ke kum ko kirkiro ko Yesu nga waru fa pe nga fon ko chau, de la yel me lenga fai. Ya nga kalo nga yen fa moi moi. Ya nga ma mi ngang pai nga fa moi moi. They say kanga kai fusul makangi. You pray because you have something hope for. You're looking forward for something to come. Ya. Ya la fauma. Vai ungalan. Sur kolu e per surfa. Lan menga kupunga. Fa ferang maul fa moi moi. Oye, sur kol surfa. Ngadua ngangan mua. Oye se fon kakalo painga. Oye. Hallelujah, hallelujah. Mai le ko yoso mea le ka ko kompaya e so me le mai fifa. Al menga fe mai fifa. Nga ka le nga ko fangulo ko ingare. Nga wo ye wo mai. Inga ya mas fasi adeko. Ginganga musura kamare ku fala vela ve wanga fa masari. Halu ko le la ba. Ye ko mo ko mai ko fala vela. Ora sei. Ai nem vai a ko ya. Eso we calo ko ya le calimero calo. Ese calo ko que le malo lo. Eso calo ko le so kupe. Eso calo ko ya le you fail to have your need that you have asked for. Never give up. Ere casi calo nga pero le aila. Kire ko calo. Le ai fai bea. Fai bea. Le winga nga le upu fakar kari. Nga nga o fakar kari. Ye mo o long sai. Incubate. One method, one law they have to do. If I can carry oil mele, it's incubation. Incubation is when you have patience to wait upon something. Amen. Nalangaw kako ere. Ere faya lol mele mga oilo ko e musuwa. E keva lol. Wamala. Amen. Hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Hello for maile tua. So son maile tua il tato fai tau ne ho yaso. Wawal talo. Nengang pa iol forfolanga. Holy Spirit is a promise. Now when God promised something, you will always see that it come to pass. For la fola lo le to se me. E le ma fainga le tau nu nga me. Holy Spirit is a promise. Amen. Now listen well. When was this promise fulfilled? On the Pentecost. Lasso Pentecost. Nga fa tau nu o me le o Jerusalem. This promise has been fulfilled. Nakaungu I Jerusalem. Alela wa kakalog ngile fa ngalwa. Ia kalia ol pap kisonga lengang pai. Ol sidila. E ko alwa Jerusalem kalia. Fa fenga o karia wa uma fo. A promise is like a dream.
If you have a dream, you are still chasing that dream. Le ai le I mau dream le ke kudia. Winga le ka ngu lo dream ya. Afaya ke le kalia ingal pap ki songa le ngang pai. It is like a dream. Ngai le ka ngu. So the Holy Spirit to you is still a dream, it's still a promise. E le ka ngu wa. E afai wa kalia le ngang pai. Wa ka ngu la ya ai. Ke le ka walu Yerusalem. Ngau ka ngu ya ai. Mera le faf ka ye o le kua. Ele ain ka ko mea, we don't own anything. Le ka ko mai ka ko bisa as if we own everything. We claim ownership to things that we don't own. Ale ain ka ko mea. Amen. Al faf ka ye fia mamoli le kua. Even though we don't have anything, everything belongs to God. But we are access to use it. Em fai ngai whakanga o le kua e whaonga. Ngang paia mo e, ngang paia mo. Pai kere karia inga le ngang paia. E se whai ngofie. Kere ka waru bepengi o vai ko kuria i ke kauanga o le kua lofa mai le ngang paia. No, easy, simple. Receive. Man me lo kadia io e ro loko a makalonga e whakanga le kua kala ngoa mai kongoi. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Ai mga o iei kua e ao i lunga. E leo au se kua. He is God. I am not God. I only work as a channel to help you. Ko sa male upo le ko mal me mga mia ngai fai ngai kadia ngai oi an me foi mo oi. That is why I don't have the key for your heart. Because your heart and your mind and your thinking is so special. You have a highly unpredictable brain. Em fai ngai mafafaua oi mea mo vako le kua e ko sa mala waya kau. Oi au ke fa ko ngua ko fa. No. E kung sao mai ai moli mau mai lo nganga yo ka ko ngang. We are the children of God. Then you are, if you are a child of God, a son of God, a daughter of God, do what your father says. Se me la fai ai ngoa. Ne se me la fai ai ngolo. Ai fai ngo io lo ka mang fai ai. Ke mang mangul lo ka ma fa la lang. Que musika volelo ngoa, que musika volelo ainga, you protect your family. It is the same with our Heavenly Father. He wants you, He wants me. Kua ilunga fai kala ye lo loko. Let Him baptize you. Let Him give His power. Holy Spirit, Holy Spirit, thou art welcome. Holy Spirit, thou art welcome. In this place, Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father, Father of mercy and grace, thou art welcome. In this place, Dalia lengang paya, ulu nau yai, fatawa nau yai, Dalia lengang paya.
Yahweh. Ngana fou, ngana lelangi, ngana woleva ngai alue se mai. Ongo le leva ngai alue se mai. Ko ele masangi ai la ngana sai ai. It is your language, it's heavenly language, it's a new tongue. Speak it, the God, he understands. Tala noa iai le ngangana e te loa. O le ngangana le langi, o le ngangana fou. Hallelujah. Father, again I ask you to train our mind to think eternal. We are so bound to earth. We think we are from earth, but we are not from earth. We are from you. We are from heaven. You create us in your image and your likeness, and you sent us here. We are not of earth. Help us, Lord. Hallelujah. We sleep too long. We've been dormant so long. Tap into us and wake us up, that we may see that you create us, Lord, far more than just a physical being. Help our church. Help us to relate to your Holy Spirit. Help us to fellowship. Help us to build a relationship with your Holy Spirit. For then and only then we can overcome the enemy. Give us a characteristic of prayer. Give us an attitude of prayer. Help us to build our prayer life. Give us the spirit of importunity, that we will continue to ask you for anything that we want. Release it to us. Father, I want to thank you for each and everyone under this house. Thank you for all the visitors. Thank you for our friends. Thank you for our church. We bring to you our pastor. Lord, help him, heal him, touch him, anoint him. We pray for all those who are in sick bed this morning. And also Brother Joe in Samoa. Pray for Litia, Lord. Pray for Timu. Pray for CJ. Is your missy le missy say siawe. Fiu mai fam nuil ne kalsia. Am nuil nu. Am nuil au fai pese le tafaili fam nuil au talau fam nuil. Help our singing ministry. Help our cell groups. Lord, hallelujah. Whatever plan the menorah has laid out for this year, the Gideon 300, bless them, oh God, hallelujah. Thank you, Jesus. In your name, everyone say, amen, amen, amen. You've got a clap offering, clap, 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 clap for Jesus. Hallelujah.
Hallelujah. Liulo au tafa fa talo fa yai fa mui le tu